Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagaya man nagpailingad itinagan aramil adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ilingad naklatan itinagan aramil. Kaya't kumat nga ibinglay ti kapadasak, tabarang makaibati iti adal, kadag iti padak adumdumeg. Bueno papagayam, hintay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Ramil. Dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, lakay, nagsapa ka magtan anagriing. Awan trabaho kita bakit? Iso anasapaak, takayat ka mamat nga ilutuan iti naimas asidaen. Ay, sus, siya kung ti makamu nga agluto, lakay. Sana bale, ta nakaturog pa'y matdagiti anak ta. Sige. Sika nga ruden ti agluto. Tamang idadangak man iti pagdigos dagiti ubing. Masapa tayo amapan makimisa ita. Lakay, saan tayo pa'y amapan makimisa? Tani, agar arbis. Amang ano ipigsana. Sapay aguyag dagiti anak ta. O sige. Sakla nga ruden ti mapan. Agbati kayo dito'y balay. Sana mabalin na sa anak amapan ni simbaan. Tawan ti aggitara. Ala, sikat ti makaam mo. Ingka nga rodag digusan. Apag isunto no makaluto akon. O sige. Makamu ka nga ruden dito'y kusina, ha? Wen, lakay. Ala, darasam. Tapno di ka maladaw. Lakay, naibusan ti feed sa kanan dagiti tarakan ta ababoy. Kasta ka di. Sapay saan pa'y nagpasweldo ni Pari Andong. Ay, kasano day to yan ngay. Naibus pa yung tigatas dagiti ubing. Saan pa'y matngarod na mabalin nga ilako dagiti baboy. Tababasit da pa'y. At dapay lang iji bagyo ni Pari Andong. Ay, padasam laangan ti mapan iji store ni Manang Alice. Umutang ka pa'y laang iti feeds. Sana bale, bayadan tantumot laang, apaman ang makasweldo ka. Naimbag no pa utangan na. Ikan na kaday jay. Kan may sa, awan mo't ti utang taken kuanan. Tabi nayadak mo't aminan, idinapan alawas. O sige, dumagasak to inton malam. Oh, pare Ramil. Sigamit kayong data. Wen, Pari Roy. Umayak umutang iti feeds. Itaman pa nga uminunom ka. Nagmay-may saka pa eh. Amumatan pare. Maminsanak lang nga agawid. Sa anak man ang makainom iti trabaho. Sulitag mo tanong kasto yan nakawid ha. Agad, danggaya na ka. Sana balit ha, one time mo trabaho ka. Pasensyakan pare. Medyo nabayagan ngayon sardang ko ti uminom. Ha? Amumatan. Istrikto ni Commander. Italang mat. Saan mo na ka na yun? Pasensya ka na talaga pare. Amangan no agungat ni Bakat. Nadagan ka dita. Mawatak mat di. Agad, gumatang ka na, itigat-gatangan. Sige pare. Baliwan tantulangan ta ginom. Lakay, nalpasan ti misa. Agawid tayon tani. Adupay timurang alalabaak. Sige. Mabit lang ha. Inaklalaan ti gitarak. Siputam dagiti anak ta. Amang ano mo na da arumwar. Hintay yung araw din. Munto yun ni baby. Siya akong timang bagkat kan kwa na. Dahil ilangan gitarak ti gamam. Siya kun, lakay. Si kalatan ti mga wit iti gitaram. Kibinam dagiti anak ta. Sige. Angam, mabisinak matan. Hintay pa yung mga restaurant. Sakbay nga gawid tayo. Ay, saanin, lakay? Dumagas talaan nga iti maluto asidaan. Ijay tayon balay amangan. Sige. No kastati ko nam. Hintay yung araw din. Ni, nakapalas ka mat, lakay. Sa dino ti papanam? Mapanak AJ ayanda pare andong. Inakdamagan no matuloy kaming agtrabaho inton bigat. Kasta ay, lakay.
Gumatang kantuman nga rod iti gatas dagiti ubing. Ha? Naibusan na yati gatas da. At dapay matang ang basitin lakay. Saanan nga umdas para inton bigat. Muti nga rod ang tigatan ko. Alang nga rod. Adtoy. Gumatang kantumatin iti daya parda. Sige, makamukan ka dagiti ubing. Agsubliak matla nga dagos. Ala, mapangka nga rodan. Aganad ka lakay. Oh, Melissa. Agawid ka ka din? Wan, agawid akon pare. Impig sana mo't namin titudo. Katawan ti awit ko apayong. Iso ngay maya ko naglogan dito yung nakapila tricycle. Uray sa nga rod. Awan mo't payong ko. Iso akapilita na naglugan ako. Rabiin ton, urayak pa sumardang titulo. Ala, umay ka nga rodon dito unag pare. Amang ano mabasa ka no, dita ka ripon. Sana balit tamay may samot ti pagturungan ta. Ayaba mo di driver, tamapantayon. Sige, mabit lang. Nagadun sa ti pinaling kimita, mare. Wan nga rod, ginulpi kon ti abastumi ti makalawas. Tapni sa anak nga agsubli-subli di sentro. Sa bagay, manaktak-tak ka rasubli di sentro. Wan nga rod imbag ko manood ni Roy akadwa ka mapanagpalengke. Awan mo't, tama minsan laang mo't iti makalawas ti panagawid na. Kunak man nominalam nga agaw-awid ni Pare Roy. Saan? Masayangan ka no ngamin iti pagplete na no agawid tunggal malang. Iso nga ijaya na maturog. Sakla ko matinaklon mo ide. Saan ka kumapampanawan? Saan mo't nga minasak ti pinilim? Dinak man angawon iti kasta pare. Nabayagan a panawon dayjay. Adan talong nga anak mi iti asawa. Talong agpaisong dagiti anak mo. Saan lang ta nagbaliw ti kinapintas mo? Di ka man nagsaoy iti kasta. Kat no nagpintas ni Dory. Kan may isa, nasingpot pa'y. Wen, napintas nga agpaisong ni Dory nga asawa. Ngam dumalat na ti kinapintas mo. Agtala ka man pare. Ay, dito'y ako na bumaba. Para! Sige, tulungan kan amang ibaba ka dagiti pinalingkem. Oh, Mare, nakapasyar ka mat diti balay. Ay, wan mare. Maboring ak ngamin iti balay. Awan kasarsaritak ijay. Iso nga imalatiwak diti balay yo. Kasta aya. Mabit lang nga rod tamang isagana kiti merienda tayo. Ay, mare. Soblata ko ni baby. Ay, sige man nga rod, Mare. Mala, ag merienda tayo, Mare. Anusan tayon ati Diyos kan tinapay. Anya kakit din aya. Mare, naggwapo at talaga dahi ti buridak mo. Nagtangos ti agong na. Siyempre, malakanyak. Sa bagay mo't kit di Oh, agmerienda ka na, Mare. Pasublat mo ni baby kini Dory. Agi amanak pare. Apay, awan ka di pa ni Pare Roy? Ay, awan pa'y. Tamartes pa'y laeng. Sabadon to dayjay nga agawid. Kasta ka di. Nasayaat nga rod, tay malatiw ka dito'y balay. Oh, nakapanlas ka magkaya man lakay. Tay gitaram, di mo ka dialaan? Saanan. Ag-Bible study kami laeng. Sige, makamu ka nga rod. Angam di ka unag pakarabi Amumatan. Saan maturog dagiti anak ta no saan da ka akaida? Wen, agawid na kadagos kalpasan ti Bible study mi. Apay nga ron nga, adi mo alaan ti Bible mo. Ay, saanan? Bulod at tulangan jay Bible ni Manang Julie. Dahil jay tulangan ti usaran mi. Alam nga ron ti payong, tama nga no agtudo. Agyaman ak bakit? Mala, inak nga rodan. Sige, aganad ka. Ne, pare Ramil. Anya ter aramidem dito Rabina. Melissa, pangasim tapastrakan na ko ma. Ne, anya ti ibagam. Mabalin mo mo't nga ibagalatan Melissa, saan ka makaturturog amang pampanunot kan ka? Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ay ayatan ka pailaeng. Tunggal makita ka. Sana mapukaw tiriknakan ka. Amom ka di dayta nga ibagbagam? Kabaalam nga ibagaday ta adengdenggan dagiti anak ko?
Amok dahi ta, Melissa. Isungar ni mayak ita. Tamok nga awan ni Pare Roy. Pangaasim, agawid kan. Saan anasaya at day tapanggap mo? Pamilyado tan a tao. No anyaman day tapangpanggapam, saan ka atutupan? Melissa, maawatam ko mamatiriknakan ka. Kas itinakunakon, saan anasaya at day tapampanunutan? Amom ko maadakas day ta, gaputa ka na yun kaamapan makimisa. Talaga, jakon malapdan tiriknak, Melissa. Unan kay tibain, bastos! No saan ka pala pumanaw, ipapuliskan! Sige. Dispensaran ako, ma. Pumanaw akon. Ngam, baliwak tumanin ti umay. Oh, Melissa, Pare Roy. Awanan ka itibain. Kunak na kumpare ta! Agsasango tayo inton bigat iji barangay hol. Padasan nyo ti di umay. Anya ka din ti pagbagan, pare. Pare, apay, anyat mapaspasamak. Mamuam to inton bigat ti naramid day ta bastos nga asawam. Anyat kayat yung asawan. Impagarup ko no nasayat at tao day ta asawan. Gaputa saan kayong aglangan amapan makimisa. Ngam demonyo at gayam. Agsasango tayo laangan inton bigat. Dori, panghasim. Pakawanan na ko, ma. Nasulisugak lang. Diyak lang yung paggarop amaramid mo di kasta kanyang asawam. Apay, anda ka din nagkurangakan ka, Ramil. Awan tinagkurangam kanya. Isubot lang kaya manumay ni Melissa di balay. Sa bali di pa nagkikitam kang kuhana. Nasulisugak lang, bakit? Gusto ko man dahil pa nagsangit mo. Ikarik, sana na maulit pa eh. Tanyat kayat mo nga ramidak! Apay, awan tirik na kamasaktan kapoy tinaramid mo. Naku, baba hindi naramid mo, Ramil. Kalayon tayo amapan makimisa. Kasta tararamidam. Pangasim, Dori. Ikan na kumaitigundaw ay amang litop iti nagkurangak. Agawid kan. Agnaad kami langan dito ayan datatang. Dori, pangasim ko matagawid tayo ng jibalay. Urnusan ta kumaday toy. Agawid tayo ng kadagiti anak ta. Saan? Saan mo yawid na giti uping? Titi na pala agyan. Tatang. Pakawanan da ko, ma. Aklo na kasyak tinagbasol. Saan na nasaya tayo tiyang inaramid mo, Ramil? Nakababain ka na giti na tao. Nakababain at talaga tinaramid mo, Manong Ramil. Nang runak at kanayon da kayo ang makita dagiti tao ang mapan ijay simbahan. Ipag. Iso asaan mo apilitan ni Manang kung agawid. Aging ga iti malipatan na ti kastoy anapasamak. Hala, pumanaw kan. Saan mo maaladag ita giinam, hinggat saan ka nagbalbalik. Tatang. Aging ga ita, di nakpay napakawan ti asawak, Mr. Lonely. Agmay-may sa kagnanaid dito'y balay mi. Gaputa saan matan akayat dadori ti agsubli iti dannak. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Ramil. Ramil, pagayam ko. Saan ngamin na nasaya at ti inaramid mo? Inrason mo amapan ka maki-Bible study. Tapno laeng sarong karam ni Melissa. Ammo ang pagayam ko. Ti Diyos, saplitan na ti anak na, nudakas ti aramid na. Kat ita, laklak amo mon ti bunga ti aramid mo. Ala, ituloy mo ti agbalbaliw, tadumteng tumatla ang ti aldaw, amapakawan na ka ti asawang. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Aramil, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay.
musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.